بار دیگر شبتون بخیر دوستان گرامی. با سپاس آنکه شما هنوز تلویزیون ورزش رو ترک نکردید و انتظار برنامه بعدی بازی هستید، گزارش خود رو ادامه میدیم. هنوز ما در ورزشگاه مرکزی هستیم و امروز ما یک اسپکتاکل نانوشته پرماجرا رو دیدیم که تا آخرین لحظه ها ما رو از این ورزشگاه بیرون نبرد و ما انتظار گل بودیم که در آخر آن گل رو هم زدیم و در بازی اولمون بر دسته منتخب لبنان با حساب 1-0 پیروز شدیم. در حقیقت اینجا باز انور میرزاєв با من هستند، کارشناس فوتبال تاجیکستان، کارشناس همچنین فوتبال جهان، و فکر میکنم که این لحظه ها وقتی که من با وجه شما نگاه کردم، اون لحظه هایی که الکی دقیقه 85 پس سر میشد، شما به حالتون نگاه کرده هم نمیشد چون که بسیار در تعجب بودید. بسیار مشکل بود برای اینکه این قدر لحظه های گلزنی داشتیم اما استفاده نبردیم و وقت هم کم مونده بود. برای همین هم بسیار یک در حالتی نه قدر خوب بودم، اما باوری هم بود که در ثانیه های اخیر ممکن است که ما گل زنیم و همین خیلی هم شد. برای اینکه بچه‌ها هر یک حالتی که داشتن اون رو بسیار خوب استفاده بردن اما گل نمیشد. یعنی که در زمان هم میداد که بچه‌ها در پس اخیران خطا میکردن، اما خدا شکر همین خیلی بازی ناز شد و گل رو مقدار زد. یعنی که مهنتی حلالی که بچه‌ها در این بازی کردن اونها ثمر آورد و گل به دروازه لبنان زدن. برای چی فکر شما ضربه های قدر کم بودند؟ برای لبنان دسته لبنان دسته بسیار قوی مستحکم است و از با رقم دو بازی کردن آنها از محافظت بودن و لحظه خود را منتظر بودن که گریخته گل زنند. چه که دیده در قسم دوم بازی، در اول بازی یک به یک با دروازه‌بان برام بودن، قریب که گل می‌زدن. عیب لبنان است برای اینکه آنها بسیار خوب بازی کردن. بچه‌های ما چقدر که کوشش کردن اما از حساب آنکه 9 نفر 10 نفر بازیکن لبنان در خفای در دفاع بودن و برای همین هم برای بچه‌ها مشکل‌تر بود. از همین سبب هم ضربه ها کم بود و هم لحظه هایی که باید ضربه می‌زدن اونو نزدن. یعنی که دو سه لحظه رستم نزد، دو سه لحظه دیگر بچه‌ها نزدن و همین حالت ها رو نه اونقدر خوب استفاده بردن. از طرف دیگر وقتی که قسم اولی بازی بود تا 12 دقیقه فوتبال بازان لبنان از نیمه خود به بیرون برآمدن نتوانستند. بله. ما چرا امکانیت های خوب رو تنها خواستیم از طرف راست میدان مثلا به وجود آوریم؟ اون جایی که برانچر سفرов بود، اون جایی که خودی کاپیتان دسته ایسونی پنجشنبه به اینجا آمد، اون جایی که شیروانی و بچه‌ای بود. حالا که دلیر خوب اونجا استفاده بردم که بود آدم کمتر بود، چرا اینجا ما همین رو پیشه کردیم که فقط از کنار راست هجوم کنیم؟ بازی همون قدر هم بر همون سمت میرد که در اون سمت حریف ما اونجا کمتر ضعیفتر است. یعنی که در اون سمتی که مانوچر بازی میکرد، در اون سمتی که شیروانی بازی میکرد نسبتا سست‌تر بود. اما من گفتن نمیتونم که در طرفی که حسین نورمات و یادگورов بازی کردن دلیر اینجا اونقدر خوب بازی نکردن. اونها هم بسیار مشقت زیاد کشیدن، بسیار مهنت کردن، اما چه که بعدتر معلوم شد در قسم دوم بازی دلیر نسبتا کمتر خسته شد و برای همین سرمربی رو عوض کرد. برای همین هم از حساب اون که مانوچر و نسبتا به طرف راست نگاه میکرد وحدت خانون و برای همین طرف راست ما زیادتر هجوم کرد. چیز دیگر رو میخواستم از شما پرسم. وقتی که 1-1 رستم سویروف برآمد، ببینید حالتی از همه خطرناک در قسم اول اگر همین بود گوییم خطا نخواهیم کرد، اما متاسفانه این لحظه استفاده نشد. دو لحظه داشتیم در قسم اول بازی وقتی که شیروانی محمدشاه با سرش با دروازه زد کمتر خطا کرد و وقتی که رستم سویروف 1-1 برآمد. حالتی که رستم با دروازه‌بان 1-1 برآمد، در اون حالت محافظه‌گر دسته لبنان توانست که از قفا کمتر با رستم کمتر تیلا کنند و برای همین هم رستم نتونست که سخت‌تر خوبتر ضربه زند و برای همین هم در این حالت تو از دروازه‌بان و بدن از رستم از میدان بیرون شد. این حالت بسیار حالت خوب بود، اما افسوس که در همین حالت کمتر تیزتر بود رستم فکر میکرد. دوستان گرامی، در حقیقت در دقیقه 21 یگانه لحظه نهایت قلای گلزنی برای رستم سویروف به وجود آمد. باز یک حالت دیگر رو رستم سویروف میتوانست به استفاده برد، استفاده نبرد. شما درست گفتید که شیروانی مبادشاyev هم یک مرتبه با سر ضربه نهایت اولی رو زد، اما ضربه ها خطا بودند. من خودی مثل اون که میدونسته باشند امروز کاپیتان دسته ما احسان پنجشنبه زیر نظر محافظتگران خیلی زیاد بود. از طرف دیگر من احساس کردم که در این
вохӯри Ислом Зоиров бо Далер Ёдгоров натавонистанд худро хуб нишон диҳанд. Бо фикри ман розӣ шуда метавонед? бале, бале. Ислом ҳам имрӯз на он қадар хуб бозӣ кард, гарчанде ки бисёр кӯшиш кард, аммо аз ҳисоби зиёд кӯшиш карданаш бисёртар хато кард. Барои ҳаминам аз Далер бошад, дар қисми аввали бозӣ нисбатан хубтар буд, аммо дар вақте ки камтар хастагиш эҳсос мешуд, барои ҳамин вай нисбатан сустар шуд. Барои ҳамин дар вақти даркорӣ сармураббӣ ӯро иваз кард ва дигар бозигар, яъне ки Эмомалӣ даромад ва бо лаҳзаи дуюме ки дар дасти вай буд, тӯбро дода Ханону Ваҳдат тӯбро ба дарвоза зад. дар ҳақиқат дӯстони гиромӣ, сабаби асосӣ ба вуҷуд омадани гол маҳз ҳамин Эмомалӣ Аҳмадхон аст. ҳоло бозингари дастаи Регри Тадаст ва дар гузашта бозингари дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон ки дар ҷоми ҷаҳон ҳам иштирок карду, капитани даста буд ва ӯ тавонист аз канори чап хеле хуб гузарад ва партофти олиро ҳам анҷом дод, ки бо задани гол ҷамъбаст шуд ва Ваҳдат Ҳанонов қаҳрамони ин вохӯрӣ буд. То лаҳзаҳои охир аз он тарафе ки ҳоло Шарқ аст, мухлисон майдонро тарк накарданд ва то охир Ваҳдат Ҳанонов гуфтанд. Мо бо ифтихор карда метавонем бо Ваҳдат Ҳанонов. ман чизе ки фаҳмидам, ӯро дар ин бозӣ бозигари беҳтарини ҳамин бозӣ ҳисобидан. Ин дуруст аст, барои он ки аз ҳама бозигари фаъолтарин ва аз дигар бачаҳам бисёр хуб бозӣ карданд, аммо Ваҳдат нисбати дигарон камтар зиёдтар ва нағзтар меҳнат кард. Яъне ки ҳолатҳое ки шумо як чиз агар эътибор дода бошед, ӯ ягон лаҳза тӯбро ба қафо пас надодааст, фақат ба пеш мерафт, фақат ҳуҷум мекард. Ин як феъли бисёр беҳтарини ҳамин Ваҳдат Ҳанонов аст ва аз ҳисоби он ки намехоҳад таслим шавад, намехоҳад бой диҳад ва барои ҳаминам фақат ба пеш мерафт, фақат ҳуҷум мекард. ва мебинед ки дар лаҳзаҳои охир, дар дақиқаҳои 80 ба пеш рафт, гарчанде ки ӯ муҳофизагари марказии мо мебошад, ба пеш рафт барои задани гол. Яъни ин маънои дорад ки дар хуни ӯ, дар вуҷуди ӯ ҳамин хисосот ҳаст ки бояд фақат ғалаба кунад ва ин корро ҳам кард. Ба пеш рафт ва дар ҳолати даркорӣ тӯбро ба дарвоза зад. дар ҳақиқат ҳамин тавр ҳам ҳаст. дар чемпионати Тоҷикистон ҳам Ваҳдат Ҳанонов гуфтем аз нишонзанҳо қафо намемонад ва голҳояшро ҳам шумораашро гуфтем. Чизи дигарро мехостам. Чаро футболбозони мо масалан истифодаи вазъиятҳои стандартиро хуб намеомӯзанд? Мана бубинед, дар дохили дарвоза буд, дар қисми аввал тақрибан дарвозабон хато кард ва зарбаи озод буд. Мо чунин зарбаҳоро истифода набурдем. ин ҷо ҳам як зарбаи дигар ки ҳама зарбаҳо баланд мераванд. Ин чиро нишон медиҳад? Не, дар ҳолате ки дарвозабон хато карду зарбаи озод буд ва дарбор задем, он ҷо агар ки ҳамон муҳофизагар намебуд, ба дарвоза медаромад. Дар ҳолати дигар буд, дар дигар ҳолатҳо бошад, ман фикр дорам ки аз ҳисоби кам дар тарминҳо будани Эҳсон аст. шахсе ки ҳамаи ҳамон ҳолатҳои санъатиро мезад, ин Эҳсон мебошад ва дар ҳисоби он ки он камтар дар машқҳо буд ва барои ҳамин якдигарфаҳмӣ нисбати ҳамин стандартҳо камтар буд. Гарчанде ки ман медонам ки якчанд ҳолати санъатӣ хуберо дар вақтҳои тармим бачаҳо машқ кардагианд ва медонам ки инҳоро хай имрӯз нашуд, майли ҳеҷ гап не. Ман фикр дорам бо Эрон бояд ҳамаш шавад, ҳамаш хубтар мешавад. дар бораи ду бозигаре ки ман нисбатан сустар бозӣ карданд, ман аллакай ба шумо гуфтам, Ислом Зоиров бо Далер Ёдгоров. Аммо ба назари шумо ҳамчун коршинос, боз ки аз ҳамин ансамбле ки бояд таронахонон ба пеш мерафту гол мезад қафо монд? Ман гуфта наметавонам ки Исломам ё Далерам нисбати дигарҳо сустар бозӣ карданд. Онҳо чӣ қадар ки тавонистанд ҳамон қадар бозӣ карданд. Бисёр бо хоҳиши зиёд кор карданд, аммо зиёдтар хато дар пасҳояшон буд. Барои ҳаминам ман гуфта метавонем ки онҳо нисбати дигарон ва дигар бачаҳо, 9 нафари дигар дарвозабон ва дигар бачаҳо дар сатҳи хуб бозӣ кард. Як ҳолате буд ки Алиҷонам камтар хато кард, аммо дар лаҳзаи даркорӣ боз худро ислоҳ кард. Дигар бачаҳо бо дили пур, боваринок бозӣ карданд ва ин як дили моро ҳам пур мекард ки дар бозӣ бо дастаи Непал ва бо дастаи Эрон бачаҳо хуб хоҳад бозӣ кард. албатта дӯстони гиромӣ, баъди ғалаба танқид кардан намесазад барои ҳам футболбозон, барои ҳам бозигарону мураббиён. аммо мо инро ба он хотир мегӯем ки дар бозиҳои минбаъда чунин хатоҳо зиёд рух надиҳанд ва гӯянд ки ҳоло боз барномаи пеш аз бозӣ ё баъди бозӣ аст ва моро танқид карданашон мумкин биёед тамоми ҳамон қувваи худро ба он сарф мекунем ки хато бозӣ накунем, гол бештар занем. ин ҳам мисол шумо, дастури шумо ба мураббиёни даста чӣ хоҳад буд ки дар бозиҳои минбаъда ҳамон камбудиҳоро ислоҳ кунанд? агар тавонем Шавромро бояд даъват кунем, барои он ки чизе ки мо дидем дар ҳолатҳои стандартӣ бисёр вақт ки тӯбро ба тарафи дарвозабони ҳариф мепартоянд, он ҷо як қад баланд мо надорем бозигаре ки бо бозӣ кардан. Чизе ки шумо хуб медонед, Шавром дар ҳолатҳои даркорӣ дар дуюм, дар ҳаво бисёр хуб бозӣ мекунад. Барои ҳаминам
ози барои мо дар кор аст. Агар ки то рӯзи омадани агар даст бо тими Эрон агар ояд бисёр хуб мешад. Агар нашуд агар ҳамин тиме ки ози бозӣ кард, ҳамин бозӣ ки ози мо кардем, ман рости ҳаловат бурдам. Бозии бачаҳо чӣ хел бозӣ комбинатсия карданд, чӣ хел пас бо якдигар бозӣ мекарданд. Ин хел бозӣ бо дастаи Индонезия набуд, бо дастаи Вьетнам ҳам набуд. Имрӯз агар фикр кунам мумкин 80-20 буд. бале 80-20 ё 70-20 буд. Мумкин хаб дар ин 70-20. бора ман баъзе маълумотро дорам. дӯстони гиромӣ, мо дар ҳамин бозие ки буд 7 зарбаи кунҷӣ задем дар муқобили 3 зарбаи кунҷие ки лубнониҳо заданд. 2 маротиба дар ҳолати офсайд будем, 2 маротиба футболбозони онҳо. корти зард танҳо як нафар Муҳаммад Ҳаиқ буд ки гирифт аз дастаи Лубнон. Аз мо корти зард нагирифтем, вале қисми зиёди ба тӯбсоҳӣ будан, яъне тӯбро дар ихтиёр доштан насиби футболбозони мо буд. Танҳо зарбаҳои охир нарасид ки бо шумо гуфтем. Фикр мекунам ки мухлисон ин дафъа кам буданд, ғалаба кардем то охир, ҳарчанд ҳаво сард аст истоданд. Дар бозиҳои минбаъда мухлисон меоянд ба Бале, ба варзишгоҳ. фикрам мухлисоне ки аз телевизор ин бозиро тамошо карданд, бисёр пушаймон шуданд ки дар бозӣ набуданд. Ҳаво бисёр ҳавои хуб буд, на он қадар хунук буд. Бозӣ дар сатҳи баландтарин. Тамошои бозӣ дар майдон хело ҳам нисбати бозӣ бо телевизор тамошо кардан фарқ дорад. Дар ин ҷо ҳаловаташ тамоман дигар аст. Ҳама чизро зинда мебинӣ, ки кадом бозигар дар кадом ҳолат чӣ хел эҳсосот дорад. Барои ҳаминам бояд мухлисон биёянд. Ин бачаҳои мо аслан барои мухлисон бозӣ мекунанд. Асосан барои ки мо ду рӯзе ки бо онҳо пеш аз бозӣ суҳбат доштем, онҳо фақат дар бораи фикри он буданд ки мухлисон мебиёянд ва онҳо дар назди мухлисон бозии хуб рӯи худро нишон медиҳанд. дар ҳақиқат дӯстони гиромӣ, бозии имрӯза ниҳоят ҷаззоб буд. Як сценари нонавиштаи спектакле буд ки гуфтам пурфоҷиаву пурмоҷаро буд ва ҳар яки моро аз назди экран ҳам дур накарду дар варзишгоҳ ҳам мо ба он умед мебастем ки ғалаба мекунем. Дар ҳақиқат ғалаба кардем ва бо ин ғалаба ҳамаи мухлисони футболи тоҷикистонро мо муборакбод мегӯем. Умед дорем ки дар бозиҳои оянда ки бо Непал рӯзи 28 октябр ҳаст ва бо ҷумҳурии исломии Эрон ки рӯзи 31 октябр аст, мухлисон ба варзишгоҳ меоянд ва ҳамагӣ мегӯем ба пеш Тоҷикистон ва ба ғалаба ноил мешавем. Барои ин суҳбате ки мо бо шумо ҳам дар барномаи пеш аз бозӣ ва ҳам дар баъди бозӣ доштем, ташаккур мегӯям. фикр мекунам ки ҳамкориҳои мо боз идома меёбад. Дар рӯзҳои наздик боз ин ҷо менишинем ва аз ин ҷое ки бисёр зебо ҳасту футболро тамошо кардан ҳам бисёр ҳам осон, ба мухлисон мегӯем ғалаба муборак. хайр дӯстони гиромӣ, шаби хуш ба шумо ва мо ҳам аз пайи кор, аз пайи ғалаба, аз пайи футболи Тоҷикистон.